Hello, everyone. This is our lesson 2 officially. Basically, in the first lesson, I told you how to introduce yourself. You will start by saying your name. My name is Helena, but I prefer to be called Heli. I am from Belgrade, Serbia. I am 45 years old. My hobbies are running, dancing, traveling, knitting, sewing, and so on, paragliding. And then in the end, you should say, nice to meet you, or it was a pleasure meeting you, or it is a pleasure meeting you. Then the person you are talking to should respond with likewise. It means the same. They can say, oh, the pleasure is mine, especially if it's a man. And then they can say, nice to meet you too. So there are many different ways of responding, but I don't want to overcomplicate things. The ones I mentioned are just fine and acceptable. They show good manners and they show that you are a very kind, nice person who wants to show themselves in the best light. As I already mentioned, in my country, Serbia, having hobbies and talking about hobbies is not so important. The same as not smiling. In Serbian culture, smiling all the time, especially all the time, is not seen as something amazing. In customer service, you will not see so many people smiling. They will be kind, probably. They will try to make your shopping experience great, but they are not going to smile so much as in the Western world. It is just not a part of culture that much. We are trying to adapt now, but that is how it is for now. Okay, so I will talk about Serbian culture in the next video. In this video, I just wanted to explain how you should introduce yourself and how you should end that introduction. Now I will say everything in Serbian so that my fellow citizens can understand me. Dobar dan svima, kao što sam obećala u prvom videu, ovo je naša druga lekcija. U prvoj lekciji sam vam objasnila kako da se predstavite. Prvo ćete reći naravno svoje ime, možete i prezime, reći ćete kako vas ljudi nazivaju, zovu, ako je takvo vaše okruženje, neki manje formalan meeting, gde možete tako da se izrazite. Sa većinu biznismena ne zanima koji vam je nadimak, ali ako se nalazite u nekom manje ozbiljnom okruženju, možete to da kažete. Onda ćete reći koliko imate godina, čime se bavite, naravno. Znači, možete da kažete da ste inženjer, arhitekta, doktor, pravnik, šta god da ste, čime se bavite, i onda možete da nabrojite svoje hobije i zatim ćete na kraju završiti sa rečenicom zadovoljstvo mi je što vas upoznajem sada ili drago mi je što smo se upoznali. Onda će ta osoba da odgovori sa likewise, što znači takođe mi je drago što smo se upoznali, ili će da kaže nice to meet you too, takođe mi je drago što smo se upoznali. Obično je to neki, da kažem, uobičajeni govor. Nice to meet you too. Ako je neki muškarac, on može da kaže the pleasure is mine, zadovoljstvo je moje, što sam vas upoznao. Znači, to je sasvim okej. Nadam se da ste razumeli. Želim da predstavim svaki svoj video kratko, da biste mogli da pratite i da naučite to malo gradiva.
U Srbiji se ne razgovara toliko puno o hobijima kao u inostranstvu. Imati hobije nije tako važno kao u inostranstvu. Biti nasmejan ili smejati se, što nije isto. Isto u Srbiji nije tako važno kao u inostranstvu, ali pokušajte da naučite da pričate 5 minuta o hobijima, zato što je to jedna od jako popularnih tema u inostranstvu, jer to ljudima govori o tome kakav je vaš karakter, kakva ste vi osoba i tako dalje i tako dalje. Eto. To bi bilo ukratko moje javljanje za sada. Nadam se da ste shvatili šta sam htela da kažem, da ćete naučiti i da ćemo u sledećoj lekciji moći da pričamo o srpskoj kulturi, neke osnovne stvari. Kad vas neko pita what can you tell me about Serbian culture, šta možete da mi kažete o vašoj srpskoj kulturi, šta biste vi mogli otprilike da kažete u 2, 3, 4 rečenice. Eto, prijatan dan vam želim, sve najbolje i vidimo se uskoro.